E episodio aqui de Ruta P Final 2026 está apresentado para Caribbean Mercantile Bank, onde você pode receber melhor interesse na fiança, seguro e mais. Bank P. Bom-vindo na Ruta P Final 2026. Depois de acabar nos 7 episódios de preview e grupo ng ciudad ng e regla ng novo na Mundial 2026, agora toca turno para analisar o partido ng katumuluga ayer e o partido ng Nostilante. Tour weekend mes cos, calor e piscina muito chiquito para nos turnos. Pero imaginaba mes lugar onde a tour gente por disfrutar junto. Hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge bo plan. Junto nos por logra mais. Bos nanda kora e chicken nuggets di Taco Bell ko boss fall in love ko ni aya pasa. Well, surprise, surprise! Itay back! Crispy chicken nuggets di Taco Bell ko Diablo Ranch sauce, Bell sauce, off jalapeno honey mustard sauce. Tá available pa tempo limita. 5-piece nuggets, off 10-piece nuggets. Pa satisfacer bo taste buds. Crispy chicken nuggets. Obtenible na Taco Bell Sasaki, Taco Bell Santa Cruz, Orion Stad e Palm Beach. Taco Bell, live mas. Sedgo Guayaca, bo stasyon pa fuel bo auto, bus, truck, motorcycle, boto, generator y cualquier otro vehículo. También Sedgo Guayaca, bo stasyon pa mejor calidad de producto ng pa cuido de motor de bo vehículo. Y patures ng 60 plus, ting 20% de descuento. Arriba batería ng AC Delco, Mac y Zahe. Sedgo Guayaca. Bom-vindo back na Ruta P Final 2026. Ahora nos lo doy un resumen de día de partido número 16. Y normalmente nos lo comienza en volgorde alfabético, pero nos tengo comienza con hermano Isla Curaçao del grupo A. Y aunque Curaçao su primer apariencia en un mundial a terminar el primer obstáculo, el equipo hace nos tour del Caribe holandés orgulloso. Pa llega victoria leo de cualificar para el siguiente ronda en el mundial, ta costa orgulloso de Gele. Curaçao comienza el partido de un 5-4-1 y Costa Marfil junga de un 4-2-3-1. Y Costa Marfil va arriba trempang en 17 minutos después de un error de defensa de Curaçao, Colaga Diomande crea una oportunidad para Nicolas Pepe anotar un gol fácil en el box. Curaçao ha reaccionado así creando oportunidad tan peligroso, pero el resto de la primera mitad queda 1-0. Ainda Curaçao tiene un chance. Pero en la segunda mitad, Nicolas Pepe ha anotado su de 2 goles de partido, virando solamente el de 2 jugadores de Costa Marfil su historia para anotar un doblete en el Mundial. Y queremos con tanta hope y motivar para su saque da primer viaje con Costa Marfil ta cualificada en la historia para un round eliminatorio. Nico Didier Drogba y tempo con un jugador na Chelsea y varios otros clubes europeos na no cualificar para ronda eliminatorio. Pues anang dado da hopi motiva y Curaçao ponen en traje de victoria. De otro partido del grupo A, Alemania ha enfrentado a Ecuador. Y Ecuador comienza el partido de un 4-4-2. Alemania comienza un partido de un 4-2-3-1, con joven Pavlovic jugando en medio campo. Alemania va arriba trempang de 2 minutos, después con Leroy Sané anota el único gol de partido para Alemania. Aunque el gol aquí mistero guardo anulado, para motivo que un falta por medio de un pie alto de Kai Havertz. Pero trove, con min VAR no interveni, no sabe. Pero Ecuador responde back lige, después de solamente 7 minutos. En el momento que Felix Mecha hace un error pasando bala directamente para Nilson Angulo, que tomando un tremendo tiro que el portero Manuel Neuer no podrá salvar. Devuelve, pero a medias, por eso Mecha se equivocó. El balón es de Nilson. Nilson que ataca, Nilson. ¡Gol! ¡Gol!
Mesmo gols que não por salva em 77 minutos, ora com Gonzalo Plata ta capitalizar um cabeçazo na área penal depois de tiro de esquina, onde que ta toque bala promete com Manuel Neuer por chegar na Jeco Zuman. Pedro Vito. ¡Gol de Gonzalo! ¡Gol! O contexto é de laster bia com Manuel Neuer não permitir gol na mundial. Barack Obama ta o presidente ainda. E iPhone mais recente ta o iPhone 5S. E o número 1 cantica ta o Happy de Pharrell. Quem não ta o Happy, Mr. Portao ta portero Oliver Baumann com um tour partido na fase de qualificação para a Alemanha chega aqui não. Solamente para Manuel Neuer hunga tour partido não aqui e Baumann ni hunga e partido aqui, aunque com a Alemanha já qualifica. Com o resultado aqui no grupo A, Alemanha e Costa Marfil te passa para a seguinte vuelta empatar arriba 6 pontos. Equador também te passa para possivelmente a seguinte vuelta, quedando na de 3 lugar com 4 pontos. No grupo F, Tunísia a enfrentar Holanda e Japão a enfrentar Suécia. Tunísia começa num partido de 5-4-1 e Holanda começa de 4-3-3. O único cambio de alineação, Nathan Ake na lateral rubês. Holanda vai arriba trempang de 3 minutos depois que Skiri ta anotar autogol e 4 minutos depois de 6, Brian Brobby a trobe ta anotar para a seleção holandês. Masturia anotou gol de segundo metade para Tunísia hacia partido 2-1, pero Jan-Paul van Hekke ta anotou gol de 62 para Holanda ganhar partido aqui 3-1. Se tem uma pergunta com bem minuto usando muitos clips de áudio de gol no holandês, tá por motivo que comentarista de NPO tá zona maneira e não tem ânimo ou que não gosta de seleção. De outro partido do grupo F, Suécia a enfrentar Japão. Japão a começar o partido de 3-4-3 e Suécia a começar o partido de a mesma formação. Anthony Elanga viniendo de alineação arriba ala rechts, que pone Alexander Isak arriba ala links para acomodar extra atacante. Además, Gudmundsson en vez de jugar como un lateral rubés a jugar en defensa central. Y Lindelof a jugar en medio campo, pero me será by back en defensa central después de un lesión trempang na defensor Hein. En primeira mitad no mira mucho acción, pero en 56 minutos Japón ta anota un gol más bonita de team durante el Mundial 2026. Onde o atacante Ueda ta wante bala com su pia e ta parse maneta lore com su tenchi pa doan que ta manda passe que ta corta dor de defensa de Suécia depois uma bonita corrida de Maeda para anotar o gol para mandar arriba 1-0. 6 minutos depois de ese, Anthony Elanga ta guardo assistir para Victor Gyökeres e ta manda tremendo tiro de distância para empatar o partido 1-1. Que resultado aqui, Holanda ta gana grupo F, Japão ta salina de 2 lugar e Suécia ta salina de 3 lugar. Depois de nos pré-comercial, nos luta back, pero promete pergunta de trivia. A pouco nos também passa per ronda eliminatório na mundial com yen jogador bio. Quem tem jogador mais bio da história para anotar gol na fase eliminatório na mundial? Mario Sport Shop, o mundo de deporte. É único e autêntico Sport Shop aqui na Aruba, com sortido grande e variado de todo artículo de deporte. Mundial da Kinan. Passa busca o shirt of jersey de botim preferido. Iedereen da felt que melhor sapato de futebol de marca Nike e Puma. Nós te esperamos na Wilhelmina Straat 51. Abrir de Jaluna para Sabra, de 9 de manhã para 6 horas da tarde. Llama-nos na 583-7105. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. Copa Mundial llega.
e award mo por score for fun. Download o app de Funmouse e começa a coletar os tempos digital. Assim compras na Lincoln Sons, Koeman, para dir auf Curacabaica Station, Sitco Palm Beach of Toyota e receber os tempos digital com cada compra de 25 florin. Colectar um total de 8 estampilhas para completar o caixa digital. Assim na gana prêmio na instantâneo maneira Funmouse, vouchers e desconto. E sem nota turcos. Cada caixa foliana tabo chance para ganhar um Toyota Agya 2026. Junto com ano de seguro completamente grátis de Enya e 600 florin na gasolina. Também lo de prêmio na grande maneira um set de Porsche Koeman e 25,000 Funmouse. Não perde a chance. Começa a score AWMS. Para mais informação visita www.funmouse.com. Campanha está válida até o 19 de julho. Itagol o Fintagol? Según mi, eta gol. Bang Jacuvar. Ok, pero ora que trata de bobista e decisión mesterta cla y sin duda. Óptica Leslie ta controla bobista. Ofrece montura ng iglas ng di calidad, bril de solo Q y sin aumento y diferente tipo de contact lens. Varta confirma que a decisão está correcto. Así nemes, wak cada pase, gol of salvación cu perfección. Óptica Leslie na Lloyd Smith Boulevard 124 of Yamanos na telefone 582-0844. Goza di boega ng di mundial cu Óptica Leslie. Purba Botambe e trend novo di momento. Kombucha di Granny Matis. Nata refrescante y el sabor único, producí y embotellada en forma artesanal aquí en Aruba Mes. Kombucha di Granny Matis está rico na probiótico, cualta bacteria nan amigable, que ayuda a mantener el estómago bon de salud. Nanta contiene antioxidante nan bioactivo, que aumenta la fermentación y combatir radical nan liber dañino. También es bom para bohigra, para motivo de su propiedad nan que ayuda a purificar. Kombucha es una bebida alternativa no alcohólico de vino su grado mínimo de 0,5%. De sabor na manera berries, hibiscus, apple cinnamon, ginger lemon, ginger cayenne y es original de té preto of Sancha Matcha. Bopor haya e kombucha ng di Granny Matis den supermercado ng Macro San Nicolas, C-Mart, Lincoln Sons, Do It Center y den cafés. Para más información, visita el website matisdrinks.com. E contestan a nos preguntas de trivia. ¿Quién es el jugador más viejo en historia del mundial para anotar un gol en la fase eliminatorio? Sagrado defensor Pepe. Cuando está en el mundial 2022 para Portugal contra Suiza, Pepe está en 39 años y 283 días. En el último partido del día ayer del grupo D, Paraguay ha enfrentado a Australia y Turquía ha enfrentado a USA. El partido de Paraguay contra Australia, su único highlight está el pitazo en el comienzo y el pitazo en la final. Australia ha generado un expected goals de 0.24 y Paraguay 0.55. Estaba seguro de partido en el Mundial 2026. No uno que va a aparecer arriba de un package de highlights. De otro partido nos da una fiesta de gol. Turquía enfrentando USA. Turquía acabó de eliminar Cabo, pero me sirve saca cara después de una presentación vergonzosa en la fase de grupo. Na comecei partido de un 3-4-3. Y USA a jugado de un 4-3-3, con hope cambio en la alineación. Como ya na cualifica para la siguiente vuelta. USA va arriba trempang de 3 minutos ahora con Aaron Trusty dando el primer gol de su carrera para USA. 7 minutos después de Sahi, Turquía te responde back por medio de Arda Güler. Después de una tremenda combinación con su delantero Yilmaz. Eren destek verdi. Arda tek top Eren'e. Eren çevirdi. Gol şansı top ağlarda. Ora Kukçu tomando un cruce para Yilmaz anota de 2 goles para Turquía. Turquía va arriba de mitad 2-1. 5 minutos después de mitad, Berhalter comanda una asistencia para Aaron Trusty anota el primer gol del partido.
abire anotador. McKenzie tries to load up the long throw. And down for the U.S. Ball's knocked down. Follow-up shot is a goal! And Sebastian Berhalter! Turquía su gol de victoria também de 90 minutos plus 8. Depois de uma tremenda jogada, Arribejala, Arda Güler atropelou da protagonista, criando a oportunidade para Ayhan anotar o gol de vitória para a Turquia. Uzak nokta Can uzun Turner ve gol! O resultado não aqui em grupo D, USA está ganhando grupo com 6 pontos, seguido para Austrália com 4 pontos e Paraguai está na de 3 lugar com 4 pontos. Vayendo em fim de semana, a probabilidade de equipo na terceiro lugar está o seguinte: Sur Coreia tem 68% para a seguinte ronda, Bósnia e Herzegovina já está confirmada, Escócia tem somente 12% para a seguinte ronda, Paraguai tem 99% chance para a seguinte ronda, Equador já qualifica, Suécia já qualifica. No partido ng AOE, en grupo I, nos tinha gigante nang topando. Quizás, lo tem rotação, pues tem chance quando nos nota baiwa Mbappé contra Haaland, pero pode ser sí. Pa 3 horas Francia lo enfrenta Noruega y Senegal lo enfrenta Irak. Pa 8 horas, nos primo na África Cabo Verde lo enfrenta Saudi Arabia y Uruguay lo enfrenta España. Pa 10 horas de noche, Egipto lo enfrenta Irán y Nueva Zelanda lo enfrenta Bélgica. Ya sabrá en grupo L, Croacia lo enfrenta Ghana pa 5 horas de tarde. En grupo K, Colombia lo enfrenta Portugal pa 7 horas y media y República Demócrata de Congo lo enfrenta Uzbekistán. En grupo Y, Algeria lo enfrenta Austria pa 10 horas de noche y Jordania lo enfrenta Argentina. Ya domingo nos lo tiene primer partido en el ronda eliminatorio. Pa 3 horas de tarde, Sudáfrica lo enfrenta Canadá. Y pa ya luna ya nos sin confirmación que pa 1 hora de tarde, Brasil lo enfrenta Japón. Pa 4 horas y media ainda depende quién lo cualifica pa enfrentar Alemania. Y pa 9 horas nos tiene una batalla de diáspora, onde que Holanda lo enfrenta Marocco. Un agradecimiento especial a nos partners ng Caribbean Mercantile Bank, Taco Bell, Setco Guayaca, Mario Sport Shop, Ling & Sons Food Market, Óptica Leslie y Granny Matis Drinks. Essa aí tá trazendo-nos na final do episódio de AWE para Ruta P Final 2026. Danke para join-nos no episódio aqui do evento deportivo mais grande de 2026. Nós temos hopi futebol ainda nos dilante com mais episódio planeado para hibabo for die cerimônia de apertura e final. Zorg para não perder nenhum episódio door de abonar na Hits 100 FM arriba o podcast app preferi. Escucha-nos arriba frequência 5.9 of canal 443 arriba cable e siga-nos arriba Facebook. Danke especial a nos partner principal Caribbean Mercantile Bank, que te ajuda a hacer show aqui possível. Corda aplicar para o préstamo, hipoteca, seguro e mais com CMB. Junto nos por lograr mais. Mi nombre es Kevin Cruz y te el próximo episodio. Tour Weekend também escos, calor e piscina muito chiquito para nós todos. Pero imaginamos lugar onde a tour gente por disfrutar junto, hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge o plan. Junto nos por lograr más.